poštovanje. Dobrodošli u Nino Di Art kanal. Ovdje ispred nas se nalazi 10.000 dinara iz 93. Nove novčanice, takozvane oktobarske novčanice, poslije 22. septembra odlukom vlade Srbije došlo je do promjene strahovito velike vrednosti koje su bile prije milijarde, da se pretvori 1 milion u 1 dinar. A ovdje kako vidimo to je 10.000 koja je izišla znači tog 1. oktobra 93. poznatog Brkajliju. Zna se, svi ga poznajemo, možda mlađi kako tako, ali to je Vuk Stefanović Karadžić. Znači da kažemo i ovo, znači moralo je proći kojih 40-ak maltene godina ili koliko, nije bitno, da se to doživi normalno. Pošto je ovo Srbija i Crna Gora, oni su napravili ovu novčanicu, a nije ona Jugoslavija. Onda su se pravili orači, kosači i tako dalje. To je vjerojatno bilo popularnije nego neki poznati ljudi sa tih prostora. Pa zna se to zašto je to bilo, jel tako? Znači, ova novčanica izdata je 1. oktobra, a završena već 1. januara. Katastrofa, inflacija, strahovita stvar što se desilo, normalno znademo i poznato je mnogima. To je embargo koji je uveden u tom vremenu, pošto se Jugoslavija raspala, a kao velike sile su rekle da pošto Srbija učestvuje u ratu u Bosni, oni su i u Hrvatskoj, tako, jel, uz pomoć da se uvede veliki embargo. Uvoz i izvoz, kontrola deviza, u svakom smislu kontrola za naftu, benzin, zna se, za sve druge potrebe ljudske. Nije ni bilo hrane, nije moglo se kupovati. Užas. Užas koji je zadesio obične ljude, jel tako, a normalno sposobni razni lihvari, oni su se obogaćavali, pravili velike interese na posude novce i tako dalje. Vuk Karadžić je obilježen 87. godine, glavnoj ulozi Miki Manojlović, jako dobar film, i drugi likovi koji su glumili tome filmu. Nema, ostali su trag dobar. Iza je, isto vidimo, poznato dovoljno za one koji znadu, to je kuća, rodna kuća u Tršiću Vuka Karadžića, tu je i crkva, znači rodno mjesto Vuka Karadžića je Tršić, to je blizu Loznice. I ovdje gore iznad vidimo ovako u polukrugu, to je abeceda ili jel tako, azbuka srpska. On je bio, tu je Tršić je pretvoreno tako u spomen park i tako. Reformatog jezika, pisma i azbuka, jel tako, pravi diplomata svog vremena. Skuplja sastavljač vrednih zbirki narodnog stvaralaštva i prvog srpskog riječnika. U tom smislu mnogo toga je napravio u reformi skupljanja vrednosti i tako dalje za Srbiju toga vremena, a i koja je ostala do danas neizbrisivo. Toliko, ja ne bih imao ništa posebno dodati. Veliki pozdrav, Nino Di Art.